Mına at bazargıdan geldik. Atарды hazır sizlerge kenen tartып bermekçibiz. Nol at kança oldu eken aslında? Suraylıçı. Soda boldu. Qaraşıp atat. Assalamu alaykum baba. Qandaysiz? Yaxshisiz? Bazar qancha qildi atdi? Suragan joq hech kim. Qancha yoshda bu? Bishtimi? Jangasi. 100 doğdu. 100 ming kemi var. Bunaka. Yaqinlatib ko'rsatib qo'yaman. Chaqan, yaponcha. Bunday aytganda. Cho'ng atlarga o'taylikchi. Oo, mana turishini qarangizlarchi. Aka qancha oldu? Suraylikmi? Satılaydı. Çoğun at ekan. Raza alıp durula qaçab o'tirgan ekan. Sizlarga bunu atni suraylikchi. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisiz? Qanchaga bog'landi? 150. 120. 120 qilib o'tasizlar. Biraz qo'shsa beraverasizmi? Biraz ele qo'shsangizlar beraveradigan bunam. Ulag'i bormi? Aylandirib ko'r. Taqa qaqtiratgan 4 ele butun mana. Jaqtarna. Yürüyen var. Telefon aytib bor. Yürü bormi? Var. Qayoqdan atdi? Kichikdan atdi. Nomer aytasizmi? 26 million. 79 50. 26 million 79 50 ekan. Çalaverasizlar. Mana tikchigan atni ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilar. At qanchaga bog'landi? 80. Kemi bor? Ulag'i bormi? Garantiya. Taqa qaqtirab? 4 oyog'ini teng taqa qaqtiratgan. Oy, yetyapti bu. Manaka 80 ming kemi bor. Uy yuri bormi? Uy yuri. Bor ekan manaka. Урматтуу көрөрман, эгер сиз Оштун аймагынан болсоңуз, сарайыңыздагы ири малжандыктардын бооз же кысыр экенин билбей жатсаңыз, анда УЗИ аппарат кызматын чакырсаңыз болот. Жаш балдар бири-бирине салыштырып караңыздарчы. Салат. Бургустары жакшы экен мынаны. Скоростары жакшы экен. Сразу бурулат экен. Канча экен? Жаңасы. Басы? Ой. Karabağır tabii. Karabayır mı? Karabağır. Bazar kança kıldı? 180 lira oldu. Siz 200 de otasın. 200 oldu. Evet. Sütte alay çıkma. Gördün story. Ulağı var mı? Garanti. Garanti ulağı. Yürüyüşü. Yok. Yoyanı çok. Yaşlar Birası. Gördün story birası eken. Taka kaktıra abi. Takası var eken 4 yağında. Çırs. Zırtıldep durat. Ana ki. Ana. Salın. Salışın. Ha gördün story. Köten okşaş eken ha? Aşağı yukarıda. Sizdeki mi buldu? Yok. Sen gelsin ben. Yok oldu. Enesi başka atası böyle eken. Lütfen. Çınla öyle okşaş eken buna. Buna kara attın. Bas kança oldu? Basın açıldı da sen. Bozdun koy. Ah. Yakke.
200 mü? 200 de atat ekan. Мына эки окшошат. 200 миң кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Көрүңүздөр, жакшы эле реклама кылышты мынакей. Улагы бар экен. Үйүрүнө гарантия бере албайм деди, бирок үйрөтсө болот. Сал. Этияттагылай. Көрдүңүздөр. Ат жактан кеп кетти булар. Кыскасы көрдүңүздөр, 200 миң кеми бар. Сүйлөшөсүздөр, 180 кылыптыр базар. Берки окшошат деп атпайбызбы? Беракта турган аттагын 200 миңге чыкты. Канча экен баасы? 160 миң. Жоон ат экен мындан, көрдүңүздөрбү? Сабилатты. Улагы барбы? Жок. Үйрөтүп аласыңар. Жумушчу ат десек да болот. Жоон экен, күчтүү. Үкем канча болду? 130. Базар сурадыбы? Канчага сатам деп атасыңар? 115. Көрдүңүздөрбү? Бул дагы. Канчасы? 2. Сай. Канча экен баасы? 150. Эси тиякта турабы? Мен Өзүңбү? Базар канча кылды? 120. Бир аз кошсо бере бересиңер. Бар, 2. Жакшы. Улагы барбы? Үйүрүчү? Бар экен. Кана бир чаап көрсөтүп койчу. Кана. Ана. Мына ат жоон экен. Канча болду? 90 миң, а? Бир асыйбы? Бышты. 3 жашар мына, бышты экен. Бу жерде мал базарга тамаша кылган дагы келгени бар. Үйдө бекер жатпастан өзүнчө бир кызык да. Аттарды бири-бирине салыштырып, көкүрөктөрүнө кагыштырып, ушуларды тамаша кылган өзүнчө бир кайф. Мал базардын өзүнүн кайфи бар. Тебе берем дейт. Мына. Негизинен базардын баасы ушул экен. Болушунча сиздерге бааларына билип бергенге аракет кылдык. Мунун турушу дагы бир башкача экен. Мына канча кылды билбедиңби? Mesela dadil at bula turgan ekan. Gördüңүздөр. Sizdiki mi? Rasa at. Dadil go. Kobraday. Kança kıldı bazar? Sizin didingizdeki sene kança? 120. Gördüңүздөр. Hazır emin bazarda satılsa numerinizi aytın. 73 menen. 97, 27, 26. Mına, numerini ayt deyesi. Çala veresizler. Eğer bugün satılbay kala turgan bolsa. Rusya'dan kelgen. Kança bir asıy bu? 2 yaşar. Mına. Moyundu gördüңүздөр жоонду bunu. Kobraday. Tik qarap turат. Булардын ээлери жок экен. Бул жагы кунан, тай. Негизинен аттарды тартып бергенге аракет кылдык. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Ээлеринин номерин экрандарга камтыйбыз. Буюрса экрандардан өзүңүздөр көрөсүздөр, чаласыздар. Негизинен ушул ат базары бүгүн азыраак келип турат. Жыйынтыктадым анда. Урматтуу көрөрман, эгер сиз Ошун аймагынан болсоңуз, сарайыңыздагы ири мал жандыктарыңыздын бооз же кысыр экенин билгиңиз келсе, анда УЗИ аппарат кызматын чакырсаңыз болот. Сарайыңызга чейин келип өзү кызмат көрсөткөнгө даяр.